Dame i gospodo, predlažem da krenemo sa radom. Srdačno pozdravljam prvenstveno predstavnike medija za koje je i ova današnja prezentacija namenjena, a putem medija i široj javnosti. Dozvolite mi da na početku današnjeg sastanka konferencije za štampu predstavim i moje sagovornike današnje koji će učestvovati u današnjem radu. Prvenstveno to je gospodin Vladimir Tomčić sa moje desne strane, pomoćnik ministra kulture Republike Srbije. Zatim su tu gospoda profesor dr. Radivoj Dinulović, glavni projektant, profesor dr. Miomir Mijić, član projektantskog tima koji je radio akustiku, ako ja dobro znam. Tu su gospoda koji su učestvovali od početka na ovom projektu, magistar Slobodan Grković, gospodin Zoran Stipić, član stručnog tima, gospođa Ljubica Ristovski, direktorica Narodnog pozorišta. Svi će oni govoriti i ostali koji su bili oko ovog projekta danas iz svog aspekta o ovoj temi. Da vas podsjetim samo sasvim kratko da je odluka u pristupanju rekonstrukciji Narodnog pozorišta doneta još negde početkom maja 1977. godine. Znači, prošlo je puno vremena od toga i dosta se na tom poslu radilo. Bilo je dosta problema, da ne kažem, i političkih i finansijskih u tom dugom periodu, ali osnovna ideja i osnovni smisao celog projekta je ostao. Imamo jedan divan objekat u gradu koji treba sačuvati, ali kome treba dati i nove sadržaje, nove funkcije koje su u skladu sa zahtevima savremenog sveta, savremenog pozorišta, da bi to pozorište funkcionisalo. Ta zgrada stoji više od 150 godina, trebalo bi da stoji bar još toliko i da omogući narodima koji žive na ovom podneblju da imaju jednu kuću kulture i to na 3 jezika kako je to zamišljeno i u tom narednom periodu. Dosta se priča ovih dana kada je došlo do konkretne realizacije, bar početka realizacije ovog projekta. Ima i pro i kontra argumenata, ima pokušaja da se ceo projekat ospori. Naš je cilj i želja je moja da damo odgovor na svako pitanje zašto se ovo radi, kako se radi, i šta je ono što se da očekivati i šta će biti ishodište celog ovog posla. Mislim da u ovom gradu imamo niz primjera da su ideje, velike ideje ostale vekovima u ovom gradu i na njih se i danas ponosimo. Sigurno da je protiv ideje rušenja stare gradske kuće i izgradnje nove bilo različitih mišljenja, bilo je dosta protivnika, ali da tada to rukovodstvo grada nije čvrsto stalo na stanovište da treba uraditi, napraviti jedan objekat, ne bi se danas ponosili ovom divnom gradskom kućom. Naš grad ima negde oko 600 godina, ovo pozorište je najstariji objekat koji valja kao simbol grada i sačuvati, ali i dograditi novim sadržajima. Ja nisam stručnjak za arhitekturu, za građevinarstvo i ne želim da govorim o tim aspektima. Zato su tu gospoda koje smo danas pozvali i oni su pozvani da govore o tome, da prikažu šta je odrađeno do sada, zašto je ovaj projekat itekako bio važan ne samo za našu sredinu, ovde užu sredinu, nego iz donetih odluka, ugovora koji su potpisani, jasno se vidi da je to isto tako važno za celu našu državu. Ja želim da današnji razgovor
sa vama, sa predstavnicima medija, bude plodonosan i da rezultate tog našeg zajedničkog rada, pružanje informacije i građanima, dođemo do takvog jednog rješenja, krajnjog rješenja koji će biti stvarno ono idealno rješenje. Idealno rješenje što se tiče funkcionalnosti budućeg Narodnog pozorišta, Nepsinhaz Narodnog kazališta, ali isto tako da se uklopi u ambijent našeg grada, da bude sastavni deo, da bude nešto na što ćemo biti ponosni, ne samo mi, nego i generacije koje dolaze iza nas, kao što smo mi danas ponosni na mnoge objekte koji su u ovom gradu. Namera je najpoštenija, najbolja da stvarno pokušamo svi zajednički da odradimo posao. Ne želim da optužbe neke koje su insinuirane ovih dana sada opovrgnem ja. To će verovatno kroz ovaj razgovor današnji dati stručnjaci odgovore na pitanje zašto ovako, koliko, hoće li se stubovi rušiti ili ne, jer imam različita pitanja e-mailom postavljena, znači nedovoljna informisanost. Verovatno je dugi period koji je iza nas doveo do toga da nisu svi ljudi informisani. Mi i krećemo u akciju da upoznamo sve naše sugrađane sa željama i nadam se da će velika većina Subotičana dati podršku jednoj takvoj ideji koja gleda u budućnost i stvara mogućnost daljeg kulturnog razvoja cele ove sredine. Dame i gospodo, velika mi je čast da vas pozdravim u Ministarstvu kulture Srbije i da dam par informacija koje će vam, verujem, biti korisne da u celosti, zajedno sa kolegama, koje će također reći svoje mišljenje, ljudi iz branše, obrazlože ovaj izuzetan projekat. Hteo bih da kažem, počeo bih time da je ono što većina vas verovatno i zna, Subotičko narodno pozorište je jedno od dva najstarija pozorišta u državi Srbiji. Također svi znamo da je ono već van funkcije dugi niz godina i da je to velika šteta za sredinu po veličini i značaju i kulturnim aktivnostima kao što je Subotica. Također bih napomenuo da se ozbiljnije krenulo u aktivnosti još 1997. godine i da su one u kontinuitetu trajale do danas. Naravno da je uvek politika u velikim projektima je politika nezaobilazna, jer ovo su značajna sredstva koja će se izdvojiti i koja su već opredeljena i odvojena za ovu namenu, ali bih kao jednu vrlo indikativnu situaciju naveo to da je u vremenu tih početnih aktivnosti za rekonstrukciju i izgradnju pozorišta su se 4 političke garniture, 4 vlade Srbije su se promenile i nijedna nije svojim kadrovima i svojim aktivnostima dovela u pitanje potrebu, želju i aktivnosti koje su dovale do današnjeg dana, a to je konkretna realizacija. Veoma važno je reći i to da, pored tih tekućih aktivnosti, u poslednje 4 godine je bio potpisan protokol po kome su pokrajina, Vlada Srbije putem Ministarstva kulture i grad Subotica izdvajali u proporciji koja će biti ispoštovana i u konačnoj realizaciji 45% Ministarstva kulture Srbije, 45% Izvršna veća Skupštine Vojvodine i 10% grad Subotica, da tim sredstvima koja su jednim delom već na računu, u podračunu Narodnog pozorišta, da je već isfinansirano projektovanje, brojne dozvole, saglasnosti i sve ono što je neophodno za jedan ovakav kapitalan, moram reći, ponavljam, kapitalan objekat, ne samo za vaš grad, nego i za celu državu. Ono što je najvažnije po meni da je od svih aktivnosti u domenu kulture, gradnja, rekonstrukcija i izgradnja Subotičkog pozorišta je najveći poduhvat u oblasti kulture u državi Srbiji. To nije slučajno, jer je procenjeno i zbog važnosti objekta, i zbog veličine grada i multietičnosti kao specifik jedne koja je bogatstvo ovoga grada, neophodno ići u ovo što se već krenulo i privodi se polako i kraju. Ono što je veoma važno, treba reći, izvori finansiranja koji su ključni nisu iz jednog izvora samo. Pored podele troškova koji će biti na način, kao što sam rekao u procentima koje sam naveo, Nacionalni investicioni plan Srbije je odvojio deo sredstava, 3.180.000 € za početne radove.
Sve to govori u prilog važnosti da su na svim nivoima prepoznate neophodnosti i vrednosti ovoga projekta. Podsjećam da je na ovom istom mestu, ne tako davno, potpisan ugovor između državnog sekretara, gospodina Pajtića ime pokrajine i gospodine Kučere, koji je kapitalni i ključni, krucijalni dokument koji je obavezujući za sve strane. On je proistekao iz svih ostalih aktivnosti koje su bile ranije i iz protokola i on je apsolutno obavezujući i nezaobilazan. Znači, meni su isto bile neki glasovi do mene došli, da li će biti sredstava. Novac jeste značajan i velik, ali zato i postoji dinamika, 3 faze gradnje u kojima će se sukcesivno graditi i finansirati i doći do konačnog ishoda. Ne znam šta bih još mogao reći, jer tu su ljudi koji su iz branše, koji će svojim argumentima i činjenicama reći šta treba. Ja sam 2,5 godine u timu koji je vodio nadzor ovih radova i moram reći da sam ponosan zbog toga jer sam siguran da će grad Subotica ovim objektom dobiti mnogo. Ne samo kroz sadržaj samog pozorišta, tu će biti mnogo novih sadržaja koji će veličinom objekta biti mogući i dozvoljeni i da će to, pored gradske kuće, koja je poznata ne samo u našoj zemlji, nego i šire, uveren sam biti jedan od zaštitnih znakova vašeg grada, po lepoti, po značaju i po sadržajima. Hvala vam. Uvek me nekako zapadne ta uloga da govorim i deo o istoriji zgrade Narodnog pozorišta, ne zalazeći u pozorište kao instituciju i reći ću par reči samo o istoriji zgrade, jer svakako da to zanima prisutne novinare, a i naše građane, među kojima imaju oni koji dosta već toga znaju o zgradi. Podsjećam da na najvažniju, da kažemo, činjenicu da današnja u stvari zgrada Narodnog pozorišta u Subotici predstavlja jedan kompleks raznih konstruktivnih sklopova i delova zgrade koji je nastao sredinom 19. veka i kasnije se, da kažemo, dopunjavao sa različitim intervencijama kroz 20. vek. Temelje zgrade, kao što većina zna, je postavio Janoš Škulteti 1848. godine i deo zgrade, takozvani pozorišni deo zgrade, je završen 1854. godine i pozorište je svečano puštano, otvoreno 16. decembra 1854. godine. 1887. godine u pozorištu je u delu gledališta uvedeno osvetljenje gradskim plinom, 1894. godine u pozornici je uvedeno osvetljenje gradskim plinom, 1898. godine održana prva predstava pod električnim osvetljenjem. Kao što sam napomenuo, na zgradi je tokom njene eksploatacije vršeno više intervencija različitih nivoa. Ja bih ovde samo napomenuo najvažnije. 1904. godine su vršene ozbiljne intervencije na krilu zgrade prema Trgu Slobode. To je, da kažemo, sadašnja velika sala i tada je umesto postojeće krovne konstrukcije koja je bila drvena izvedena nova, za to doba savremena armirano-betonska konstrukcija na delu gledališta i savremena čelična konstrukcija na delu pozornice velike sale. Ovaj deo ističem zbog toga što i u to vreme prema pisanju tadašnjih, da kažemo, novina je bilo dosta nedoumica oko toga da li je to trebalo uraditi ili nije, da li je taj pristup u, da kažemo, gradnji savremenim materijalima opravdan ili nije. 1907. godine vršene su velike intervencije u krilu zgrade u Borisa Kidrića, odnosno današnji Korzo. Tada je gospodin Reichel Ferenc, jedan od poznatijih, da kažemo, graditelja tog vremena, inače arhitekta, vršio ozbiljne intervencije na krilu zgrade, ukidajući postojeće međuspratne konstrukcije u vidu lukova i svodova i uvodeći nove, za to doba, savremene konstrukcije koje su bile kombinovane čelik, beton i drvo i sve je to, da kažemo, postavio na nove čelične stubove. Par godina ranije dograđeno krilo zgrade u ulici Ive Vojinovića. Na nesreću 11. marta 1915. godine je pozorište ozbiljno stradalo u jednom požaru. Tada je požar praktično uništio enterijer velike sale i prema pisanju tadašnje štampe upravo armirano-betonska konstrukcija iz 1904. godine sprečila dalje širenje požara i praktično uništavanje cele zgrade Narodnog pozorišta. S obzirom da je u to vreme vođen rat na ovim prostorima, dugo se čekalo na intervenciju da bi te 1924. godine se pristupilo izradi projekata sanacije
i taj deo, da kažemo, objekta je saniran tek 1926. godine, da bi u decembru iste te godine održana prva pozorišna predstava nakon te velike rekonstrukcije. Bilo je još manjih intervencija, ja bih samo istakao ovu i istakao bi činjenicu da je projekat sanacije i rekonstrukcije tada radio ugledni, da kažemo, profesor Beogradskog fakulteta na betonskim konstrukcijama, profesor Đorđe Mijović. Dugo posle toga nisu vršene ozbiljnije intervencije na pozorištu, sve negde do, da kažemo, sredine ili kraja 70. godina. Tada su u stvari problemi na samoj zgradi eskalirali do te mere da je bilo potrebno intervenisati i to sukcesivno. Krajem, dakle, 70. godina, usled uglavnom, da kažemo, lošijeg održavanja, kao i atmosferskih uticaja i dejstava, došlo je do oštećenja delova krovne konstrukcije, da bi sredinom 80. godina izvršene prve ozbiljnije intervencije i tada je krovna konstrukcija iznad male sale pozorišta sanirana. Godinu ili dve dana kasnije, ne mogu se tačno setiti, u ovoj dokumentaciji uredno je to zapisano, je vršena ozbiljna intervencija i na podu, odnosno na međuspratnoj konstrukciji iznad današnjeg U-Festa, kafe bara, jer da, to je nekada bio svečani ulazni hol u pozorište, kada je postojeća konstrukcija od sistema lukova i svodova sanirana i ojačana sa jednom, da kažemo, neobičnom ljuskastom konstrukcijom od armiranog betona. Također, u krilu zgrade prema Korzovu na više mesta je sanirana i postojeća međuspratna konstrukcija s prezanjem čelika i betona, drveta, čelika i betona i slično. Ovo ističem iz prostog razloga što, dakle, već tada je uočeno da ima značajnih problema kako na konstrukciji, tako i na objektu u celini. Tokom 1970. godine beogradski arhitekta Nebojša Delja je u saradnji sa Građevinskim institutom iz Subotice izradio projekat kojim bi se postojećoj zgradi dodao još jedan sprat, izgradila bi se još jedna pozorišna sala, prostor za potrebe dečijeg pozorišta i letnje pozornice. Projekat nije realizovan. Sprovedena je 1985. godine analiza i ocena stanja zgrade od strane IGV-a, velike projektne kuće iz Subotice i standard projekta. Tada je nedvosmisleno ocenjeno, ja citiram ono što sam napisao, zapisano, da je zgrada ruinirana osim u nekim delovima i da je nestabilna. Procena je bila potrebna detaljna rekonstrukcija. Tokom naredne godine pozorišni arhitekta gospodin Ištvan Hupko, koji je, da kažem, ujedno i scenograf, koliko ja znam, Subotičkog pozorišta, izradio idejni projekat objekta Narodno pozorište Nepsinhaz u Suboticu u saradnji sa magistrom Ivanom Hegedišem i Laso Čikošom. Ni taj projekat nije ugledao svetlost dana i nije realizovan. 1988. godine stručnjaci dva evropska tehnička univerziteta Zapadnog Berlina i Pariza su izradila 3 varijanta rešenja za obnovu zgrade pod nazivima A. Svebina, B. Pozorišna mašina i C. Crna kutija. Projekti nisu realizovani. 1989. godine subotički arhitekta Goran Martinović izradio idejno rešenje pod nazivom Ideja member 6. Projekat nije realizovan i čini mi se da su se tu zaustavile početkom 90. godina dalje aktivnosti na, da kažemo, projektovanju, rekonstrukcije, adaptacije, eventualno dogradnje zgrade Narodnog pozorišta. Pozorište je u suštini kao zgrada i dalje propadalo, da bi 1993. godine, da kažemo, i zvanično po rešenju Republičke inspekcije bio zabranjen rad u zgradi Narodnog pozorišta, mislim na pozorišnu veliku salu. Također bih sad iskoristio priliku da spomenem da je Izvršno veće Skupštine Vojvodine donelo odluku o utvrđivanju nepokretnih dobara od velikog značaja u službenom listu od 30.12.1991. kojim je zgrada stekla status kulturnog dobra od velikog značaja. Ono što bi možda bilo interesantno napomenuti je da je prošao jedan značajan period od 90. do 97. godine kada nisu bile vidljive neke aktivnosti na rekonstrukciji pozorišta i početkom 98. godine te aktivnosti su se ubrzale i u tom smislu Narodno pozorište je angažovalo Građevinski fakultet iz Subotice da izvrši jednu opsežnu analizu i ocenu stanja zgrade Narodnog pozorišta u Subotici u smislu sticanja pravih podloga za projektovanje rekonstrukcije zgrade Narodnog pozorišta. Građevinski fakultet je u tom pravcu i u cilju udovoljenja zahtevu investitora formirao više stručnih ekipa koje su opsežno radile punih 6 meseci na oceni stanja zgrade Narodnog pozorišta.
Rezultat toga rada je, da kažem, se našao na kraju posložen u 12 svesaka. Ja možda ne znam da li ima potrebe, ali bih samo spomenuo da je u tom, da kažemo, projektu, odnosno kroz tu celu aktivnost bilo angažovano više profesora, kako sa našeg fakulteta, tako i sa ostalih institucija sličnih. Stručne ekipe su bile podeljene, da kažemo, praktično po strukama. Imali smo grupu za konstrukciju i arhitekturu, grupu za mašinski deo, za elektrodeo, grupu koja se bavila isključivo geomehanikom i temeljima pozorišta, grupu koja se bavila samo stanjem materijala u zgradi Narodnog pozorišta. Nažalost, ja kažem nažalost, zaključak na kraju koji se može svesti samo u nekolike reči bio je i prepoznatljiv sa prikazanog filma i on je glasio ovako: glavna pozorišna sala je van funkcije od 1993. godine kada je zabranjeno njeno korišćenje i ona je praktično neupotrebljiva. Funkcionalnost male sale je loša, binska tehnika je potpuno dotrajala i ne može se koristiti na pravi način. Higijensko-tehnički uslovi su vrlo nepovoljni usled dotrajalosti postojećih i nedostatka dovoljnog broja sanitarnih čvorova. Elektroenergetske instalacije ne zadovoljavaju, predstavljaju latentnu opasnost po živote korisnika i svakodnevno dovodi do neizvesnosti u korišćenju zbog oslabljenog kapaciteta. Postojeći sistem instalacija grejanja, ventilacije ostalog je van funkcije punih 15 godina. Instalacije vodovoda i kanalizacije kao i protivpožarni hidranti ne zadovoljavaju, protivpožarna zaštita ne zadovoljava, gromobranska instalacija ne zadovoljava i tako dalje. Procena je bila ukazivala na potrebu opsežne i detaljne rekonstrukcije i adaptacije zgrade u celini. U tom smislu posebno je naglašeno da je i konstrukcija u celini posmatrano praktično preživela svoj eksploatacioni vek, pa je potrebno preduzeti radikalne mere za njeno dovođenje u stanje koje bi obezbeđivalo ne samo sigurnost i trajnost objekta u duhu savremenih tehničkih propisa, već i njegovu funkcionalnost prilagođenu savremenim zahtevima pozorišne tehnologije. Da je od čitave pozorišne zgrade jedino ta velika moćna ulazna partija nešto što zaista dominira gradskom strukturom i vidjet ćete takođe nešto što je jako neuobičajeno za objekte ovog tipa, a to je da je ta ulazna partija superiorna u odnosu na čitav korpus objekta. Dakle, vidjet ćemo na nekim drugim primjerima posle koji su negde iz iste ove epohe, dakle da ta stvar zapravo izgleda sasvim suprotno. Radi se takođe o tome, niko to nije pomenuo, da kada je Subotičko pozorište građeno i izgrađeno 854. godine, ono je bilo najviša zgrada u Subotici. Ono je bio jedini objekat koji je bio P+1. Dakle, svi su drugi objekti bili prizemni. Danas je Subotičko pozorište na centralnoj gradskoj lokaciji ostalo daleko niže nego bilo koji drugi susedni objekat. Kad pogledate takođe drugu stvar, ustanovići, ja uopšte ne želim sada da se bavim inženjerskim pitanjima i vrednovanjem, bonitetom zgrade u tom građevinskom smislu, ali kad pogledate odnos prema okruženju, vidjet ćete sa lakoćom da pre svega odnos fasade prema glavnom gradskom trgu jeste odnos, da tako kažem, indiferencije. Jedan odnos koji je dosta uobičajen za neke objekte javnog tipa, dakle, koji ne komuniciraju, ne korespondiraju uopšte sa javnim gradskim prostorom, dakle, ne generišu novu urbanu vrednost i novi urbani život. Postoji jedna čvrsta linija provere koja uvek egzistira u takozvanim stručnim službama. Dakle, u Zavodu za urbanizam, Sekretarijatu za urbanizam opštine, Ministarstvu sada za kapitalne investicije, tada građevina i tako dalje, koje vrlo vode računa o svojoj regulativi i svim pravilima te vrste. U domenu zaštite spomenika kulture postoji takođe jedna čvrsta hijerarhija nadležnih institucija, znači od Međuopštinskog zavoda u Subotici, Pokrajinskog u Novom Sadu i Republičkog u Beogradu, koji su neprekidno vodili vrlo pažljivi nadzor nad svim što je rađeno. U domenu funkcionaliteta programa, odnosa prema tehnologiji i prema funkcionalitetu zgrade, tu je naravno upravni odbor pozorišta i uprava pozorišta kao neko koja je o tome vodila sve vreme računa. Dakle, hoću da kažem, i nemojte to gubiti iz vida, da dakle, ovo nije rađeno u nekom zatvorenom krugu ljudi koji su mistično pod nekim velom tajni pravili nekakav veliki nepoznati projekat, nego je nešto što je neprekidno bilo prisutno u svim tim stručnim institucijama, a želeo bih takođe samo da vas podsjetim na to da sam ja lično imao 4 javne prezentacije ovde u Subotici ovog projekta u različitim situacijama. 2 od njih su bile u Gradskoj kući, 2 su bile u pozorištu, 2 su bile praćene javnim izložbama. Dakle, idejno rešenje, idejni projekat prikazane su pored prezentacije na javnim izložbama. Takođe, projekat je izlagan na Salonu arhitekture u Beogradu i na Bijenalu scenskog dizajna takođe u Beogradu i ušao u kataloge
obe te manifestacije. Dakle, čini mi se da je projekat bio u javnosti, ali mi se takođe čini da je 10 godina vrlo dugo vreme i da takve pojedinačne stvari u tako dugom periodu nekako izblede i padnu u zaborav. Narodno pozorište Ivan Vazov u Sofiji, objekat takođe oko 1860. godine, jedno tipično srednjeevropsko gradsko pozorište, dakle u gradu nešto većem, naravno od Subotice, ali ne dramatično većem, u jednoj sredini koja je za to vreme bila otprilike na istoj ravni razvoja, ako ne i na značajno nižoj nego što je subotička sredina. Šta hoću da prosto da vam obratim pažnju na ovom dokumentu, pogledajte sada ovde odnos ulazne partije, koja veoma liči na ulaznu partiju Subotičkog pozorišta, znači radi se o istom arhitektonskom sklopu, jedan niz moćnih stubova, natkrivenih snažnom nastrešnicom, sa timpanonom, sa dvovodnim krovom i sa, naravno, esplanadom koja se nalazi kao jedan svečani čin ulaska u pozorište. Pogledajte na koji način dominira čitav korpus građevine u odnosu na tu ulaznu partiju. I to nije slučajnost. Dakle, to je jedna tema koja je vezana za nekoliko aspekata. Pre svega je vezana za aspekt funkcionaliteta. Zato što savremeno pozorište, ne iz današnjeg vremena, nego iz vremena 1860. godine, podrazumeva jedan moćni binski toren, kao što svi dobro znamo, koji se ovde pokazuje kao dominanta cele kuće i takođe traži jedan razvoj osnove po širini i po dubini, znači u pravcu bočnih i takozvanih bočnih i zadnjih bina, dakle, traži jedan ozbiljan prostor za izvođenje pozorišnih predstava. Ponavljam, radi se o sredini 19. veka. Vreme koje je sledilo, dakle, tu je samo potrebu dalje dramatizovalo, ali ja bih se sad vratio još malo na pitanje unutrašnje prostore i odnose prema spoljašnjem. Ovo sam sada izabrao jedan primer nemački, ovo je pozorište u Düsseldorfu, jedno malo gradsko pozorište, prosto da bih pokazao odnos između visine binskog tornja i visine korpusa građevine kao jedno opšte mesto. Dakle, kao nešto što nije nikakva specifičnost, nego je nešto što je elementarna potreba tehnologije izvođenja pozorišnih predstava. Ovo je, na primer, Đenova, znači jedan grad izuzetne istorijske strukture i kulturne vrednosti, u kome je negde sredinom 90. godine izgrađena nova opera Carlo Felice. Taj je projekat velikog, najvećeg italijanskog arhitekta 20. veka Alda Rossija i kao što vidite, on je sebi dao za pravo, naravno veliki arhitekta, velike sredine je to mogao da uradi, znači izgradi novu urbanu dominantu. Ja ponavljam još jedan put, uopšte se ne zalažem niti vrednujem ovaj projekat, ali prosto hoću da vam pokažem šta su sve načini mišljenja. Prosto hoću da kažem da je takođe i odnos prema zaštiti spomenika jedna aktivna oblast koja podrazumeva često i vrlo ozbiljne odluke. Želim da kažem da je jedna od temeljnih pitanja odnosa prema Novom Subotičkom pozorištu jeste bilo da se sa jedne strane mora sačuvati karakter onoga što je građansko, klasično, konvencionalno pozorište u jednoj sredini koja do toga jako drži, mislim sa punim pravom, a sa druge strane da se mora ići ka savremenom izrazu i ka savremenim opcijama. U zadnjih nekoliko godina naše angažovanje je bilo, na primer, opera u Mariboru, trenutno radimo operu u Ljubljani, akustički dizajn Beogradske arene, završili smo projekat akustičke adaptacije Hale 1 za potrebe koncerata, pozorište Duško Radović. Ako gledamo nazad kroz istoriju, radili smo Narodno pozorište, rekonstrukciju, dakle stara sala, radili smo Atelje 212, da ne nabrajam dalje, dakle, znači mi smo se specijalizovali za to što je akustika prostorija, odnosno sala, s tim što sam u ovom stručnom timu ja imao malo širu funkciju vezanu za koordinaciju generalno tehnologije. Naše razmatranje su išlo u pravcu razrade čemu ta sala sve može da služi, pokazalo se da ona upravo bez tih loža sa volumenom koje ima zadovoljava sve preduslove da bude dobra muzička sala. Mi smo u stvari pošli od te pretpostavke i počeli smo da razvijamo ideju da tu salu na neki način, njenu funkciju iskoristimo kao buduću salu, između ostalog za muzičke namene. S obzirom da je u projektnom zadatku se pojavilo kao stavka da broj sedišta koje zahteva pozorišna sala je takav da malo možda prevazilazi gabarite te sale, to je nama došlo kao jako dobra ideja da mi onda razvijamo ceo koncept tako što bi pravili novu pozorišnu salu za onoliki broj gledalaca koliko je specificirano, a da ovu salu iskoristimo za nešto što Subotica inače nema. Znači, jednu salu koja može da zadovolji u akustičkom i u tehnološkom i svakom drugom smislu, pre svega koncertne namene, zatim da omogući gostovanje opera i mjuzikala, a zatim da uz neke male adaptacije i fleksibilnosti ona u stvari posluži i kao po potrebi klasična pozorišna sala. To nas je vodilo u stvari ka
realizacije koja je podrazumevala da se očuvaju pre svega gabariti i ono što ćete vidjeti posle, dakle, ta prva sala je u stvari ova sala koju mi imamo danas. Samo izvedena u savremenom materijalu, uz izvesne promene koje su bile nužne da bi se obezbedila, naravno, savremena mogućnosti implementacije savremene tehnologije i da bi se omogućila nekakva fleksibilnost koja se od početka nametnula, s obzirom da jedna zgrada je morala da zadovolji 3 ansambla, razne namene i tako dalje, i ta motiv fleksibilnosti se provlačio onda kroz čitavu razradu tog projekta. Ta potreba za fleksibilnošću u stvari je unela neke male izmene koje omogućavaju da ta sala danas može da doživi promene od koncertne sale preko operske sale do pozorišne sale sa izvesnim malim promenama. Dakle, ovo je naravno strukturni model unutrašnjeg prostora. Znači, jasno je da se ovde ne radi presečenom, lišenom svega onoga što nije vezano direktno za pozorišnu tehnologiju. Znači, sa svih strana, osim prema trgu, dakle, s one strane, ovde postoji još značajno tkivo objekta, znači sve ono što su javni prostori, fasade i tako dalje, ovde nije prikazano. Dakle, prikazana je unutrašnja struktura, gde, kao što vidite, znači, postoji taj jedan kamerni prostor, znači, to je ta kamerna dvorana, postoji nova velika dramska sala, dakle, ovo je unutrašnjost tog auditorijuma, i sada se otvara ovde pred nama zapravo taj prostor pozornice, koji je, kao što vidite, jedna longitudinalna celina, jedan volumen, koji se uspostavlja kao odgovor na sva ta 3 gledališta. U odnosu na karakter te nove pozorišne dvorane, poslužuje nam jedno od najboljih pozorišta danas u Evropi, koje se zove Schaubühne am Lehniner Platz, nalazi se u Berlinu. Vodio ga je veliki nemački reditelj Peter Stein, sada ga vodi takođe veliki reditelj Thomas Ostermayer. To je pozorište u kome se dešavaju najzanimljivije stvari danas u Evropi, a kao što vidite, to je jedan potpuno ispražnjen studijski prostor, dakle, jedan prostor celovitog ambijenta velikih dimenzija. Dakle, naša je želja bila da takav jedan prostor, dakle, velikih dimenzija i, da tako kažem, neutralnog karaktera, postane podloga za čitanje pozorišnog prostora na svaki mogući način. Dakle, šta je tehnologija pozorišta Schaubühne? Kao što vidite, na neki način postoji neke formalne analogije, ali tu se radi o jednog zaista monumentalnom prostoru, dubine negde oko 70 metara. 70 metara je dubina ovog prostora, koji je čitav pokriven jednim sistemom pokretnog poda, dakle, platformi koje mogu menjati svoju visinu, čime je moguće uspostaviti konfiguraciju gledališta na bilo koji način. Dakle, samo da ne bude zabune, ovo je objekat iz 80. godina i razrešen je tada bio tadašnjom tehnologijom. Umeđu vremenu, tehnološki sistemi koji su ovde primenjeni neuporedivo su razvijeniji i neuporedivo jeftiniji nego što su bili onda i postali su krajnje komercijalno dostupni. Dakle, radi se o tome da je ovo gabarit postojeće sale, da je ovo gabarit postojeće pozornice, da je ovo centralni prostor bloka koji je sada prazan, da su ovo regulacione linije prema Korzovu i prema trgu i dakle da je to prostor koji nam je bio zadat. Dakle, mi smo zadržali kompletnu konfiguraciju prostora stare sale, s tim što smo zamenili pozornicu jednim novim prostorom i onda se nametnula i ta ideja i čini mi se, ako smem tako bezobrazno kažem da je to neki naš pa sada autentični doprinos čitavog našeg tima, da se uspostavi taj jedan linearni trak pozornice koji u stvari sada povezuje 2 zone grada. Znači, po ranijem konkursnom radu koleginice Savičić i njene ekipe postojala jedna odlična ideja i mi smo je zadržali u ovom projektu, a to je da se, ćemo probati to da demonstriramo, dakle, prema trgu pozornica otvara jednim velikim kliznim vratima, dakle, jednom barijerom koja zapravo čini od trga otvoreno gledalište, a da se unutar pozornice, znači u prostoru koji je već opremljen svetlosnim mehanizmima, mehanikom, akustičkim sistemom, dakle, realizuje pozorišna predstava ili makakav drugi oblik spektakla. Odnosno, znači, pozornica pozorišta, ova ovde, uspostavila bi se kao, tako da kažem, kolokvijalno urbani stage. Dakle, uspostavilo bi se kao jedan prostor koji nije potrebno naknadno konstruisati, nije potrebno dodatno opremati, ima sve što mu treba da se okrene ka glavnom javnom prostoru Subotice, dakle, prema monumentalnom trgu gde se može uspostaviti onda i monumentalno gledalište. Pritom, kad kažem gledalište, ne mislim sada na neke tribine, a možda mislim i na neke tribine, ali mislim pre svega na javni prostor koji može biti aktiviran pozorištem. To nam se činilo kao vrlo dobra ideja. Istovremeno, taj trakt podužne pozorice je povezao sva 3 auditorijuma. I učinilo nam se takođe, izvinite što vas ja maltretiram toliko, učinilo se takođe da bi bilo više nego dobro, znači uspostaviti mogućnost veoma raznolikih korišćenja uporednih ili istovremenih tog prostornog sistema.
Dakle, tu smo sada mnogo, profesor Minić i ja, zajedno sa našim kolegama koji se bave konstrukcijama, razmatrali i takođe zaštitom od požara, kako bi se mogao uspostaviti jedan vrlo promišljen sistem barijera, koje bi bile vrlo efikasne u tehnološkom smislu, a omogućile sa jedne strane potpunu autonomiju rada nekoj od ovih prostornih jedinica, a sa druge strane omogućile niz mogućih veza. Do toga znači da se uspostavlja jedan jedinstven monumentalni prostor vrlo karakteristične geometrije koji sada otvara bezbroj drugih mogućnosti. Ovo je prvi crtež koleginice Savičić nastao nakon ove skice gde se sada pokazuje sasvim u razmeri i već u detaljima, u prvim mesecima rada, dakle kako bi ta konfiguracija mogla biti uspostavljena i kao što vidite, uspostavlja se ta logika dvostrukih barijera koje definišu zapravo komunikacione zone i mogu otvarati ili zatvarati odnos prema bilo kojim od ovih prostora po želji. Sada ćete vidjeti, dakle, prvi 3D model, znači radi na računaru koji smo mi radili u prvoj fazi projektovanja. Dakle, tu se radi sada o ispitivanju tih tehnoloških mogućnosti. Tamo vidite kompletan taj prostorni sistem koji sad ovde, naravno, možete videti na maketi. I koji, kao što vidite, se u koncepcijskom smislu nije promenio za sve ove godine. Dakle, gde se pokazuje mogućnost uspostavljanja te prostorne celine i sa druge strane se ispituje transformabilnost delova te celine. Znači, ovo je staro gledalište i ovde se sada pokazuje šta se dešava u starom gledalištu i sa novom pozornicom u varijanti u kojoj je ta barijera podignuta, dakle u kojoj je veza između gledališta i pozornice omogućena, dakle gde se radi o scenskom korišćenju. Ovde se vidi, naravno, fiksni nagib gledališta sa pozornicom koja je u ravni i koja ovde ima, kao što vidite, jedan stepenasti proscenijum. Dakle, tu postoji jedna zona i to je jedina zona fleksibilnosti u tom prostoru, znači koja omogućava da se u kombinaciji sa spuštanjem ili dizanjem ovih protivpožarnih i akustičkih barijera uspostavljaju različite konfiguracije odnosa scene i gledališta. Sada ćete vidjeti druge dve varijante, znači ovo je varijanta u kojoj se pozornica koristi za scensko-muzička dela, dakle operetu ili operu ili musical, gde postoji potreba za živim orkestrom. I ovo sada postaje orkestarski prostor, dakle spušta se dole ta čitava platforma, ovo je naravno prostor za pozorišnu predstavu, a ovo ovde je situacija u kojoj taj proscenijumska zona postaje mesto za orkestar kada nema scenskog dela. Dakle, akustička barijera se spušta, ovo je orkestarski prostor i zapravo to je ono što je posvećeno Subotičkom filharmonijskom orkestru, odnosno tim koncertnim upotrebama o kojima je profesor Mić govorio. Dakle, u ovoj konfiguraciji, kao što vidite, prostor pozornice u ovom domenu ostaje slobodan i moguće ga je povezati bilo, dakle, sa centralnom zonom, sa centralnim scensko-gledališnim prostorom, dakle, gde tada ta pozornica postaje bočna bina za ovaj centralni prostor, bilo koristiti, znači, taj prostorni segment nezavisno, pri čemu on može da funkcioniše kao studio ili kao probna sala ili kao prostor za montažu dekora. A sada ćete vidjeti niz dokumenta koji pokazuju maketu u 1:200, u kojoj smo se bavili odnosom prema ukupnoj strukturi i tu vidite vrlo jasno kakav se odnos sada ovde uspostavlja prema tom centralnom gradskom motivu, odnosno prema ulaznoj partiji, koju, kao što vidite, mi želimo naravno dodatno da naglasimo. Ovde vidite ukupnu funkcionalnu strukturu, dakle, to je manje više ono što vidite i ovde, samo što je celovito, dakle, takođe, naravno, bez fasadnih obrada, nego samo u masama, a ovde sada vidite sam taj scensko-gledališni blok, dakle, vidite zapravo karakter tog prostora, te velike monumentalne pozornice i način na koji se ta pozornica vezuje sa gledališnim prostorima. Da se vratim na ono što je jedna od suštinskih tema, jeste pitanje fasada i pitanje karaktera zgrade i odnosa tog karaktera prema karakteru urbanog okruženja. Ideja profesora Radovića, koju smo svi zajednički prihvatili posle puno razmišljanja i razmatranja, i mislim da smo jako dobro učinili što smo je prihvatili, bila je da se fasade kao likovni sistem ne definišu prerano. Odnosno da se ostavi da se o fasadama razgovara kao o likovnom sistemu, pominjem još jedan put, ne kao o fizičkom sistemu. Jasno je da je fizička struktura fasada, inženjerska zaštita, termička zaštita, pitanje šta je otvoreno, šta je zatvoreno, funkcionaliteta tih otvora i tako dalje, naravno da je razrešena i naravno da su definisane, ali je ostala tema, pošto smo bili vizionari 1997. godine i znali smo da ovaj proces neće trajati kratko, ideja profesora Radovića je bila da ne idemo 10 godina, na primjer, tad je to bila naša procena, izgleda da će biti tačna, 10 godina pre nego što treba u definisanje likovnog sistema koje tih 10 godina može da prevaziđe. Mi smo svedoci danas da pozorište Alvar Alta u Esenu, koje sam ja vam pokazao, je realizovano 1990. godine, a projektovano 1957. Dakle, radilo se o 33 godine od kad jedan veliki arhitekta
napravio jedan projekat i on je čekao 33 godine da bude realizovan. Realizovan je u potpunosti prema tom izvornom projektu. I svi ga danas smatraju deplasiranim. Iako je delo velikog arhitekta. Zato što je za 33 godine se u pozorištu, i u gradu, i u tehnologiji izgradnje, i u materijalima, i u svemu promenilo strahovito mnogo. Ideja je, dakle, bila da se razmišljanje o fasadama nastavi. Kao podloga za tu ideju i kao, tako da kažem, argument u prilog tome, išlo je, sad sam se ja vratio na naš konkursni projekat iz 92. godine, jedna tema za koju ja smatram da je vrlo značajna, ali pre nego što na nju pređem, hteo bih samo da vam pokažem, dakle, da je na tom prvom listu, vidite, na njemu stoji broj 1, našeg rada iz 92. godine, tema uporednog razmatranja tehnologije izvođenja pozorišne predstave, znači mogućih veza, konfiguracija scenskog gledališnog prostora, tipova i tako dalje, bila u istoj ravni sa temom izgradnje fizičke strukture i u odnosu prema urbanom prostoru, prema planimetriji bloka i prema svemu tome. Dakle, to su dva pola te teme u kojima se tada kretao to konkursno rešenje. A sada ćete videti, dakle, šta je ta referenca na koju se mi pozivamo. Dakle, ovo su skice koleginice Savičić, koja se bavila tada likovnošću tih fasada, razmatrajući karakter mogući na koji bi se, recimo, mogla uspostaviti ta velika javna fasada prema trgu, na primer, ili na koji bi se mogla uspostaviti jedna pomerljiva, laka, živa struktura prema korzu. I sa druge strane, jedna ideja koju smo mi imali i na koju smo se kasnije vratili, a to je da u stvari fasada ima dva sloja, odnosno da fasada kao fizička struktura, kao deo kuće je jedna tema. I ona je definisana inženjerskim aspektima. I ona je, naravno, po materijalima, po obradi, po ritmu, po odnosu otvoreno-zatvoreno, krajnje usklađena sa postojećim stanjem okruženja i sa delom objekta koji se zadržava, a da pred njom postoji jedan drugi fasadni plan. Dakle, da postoji jedna efemerna fasada, jedno tkivo, jedna opna koja se nalazi ispred ove fizičke fasade, koja je promenljiva, koja odgovara na konkretne potrebe jednog vremena, na ideju o pozorištu u tom trenutku, na ideju o scenografiji, na ideju o scenografiji grada i na sve ono što se danas naziva ukupnim tim terminom društva spektakla. Dakle, ja bih na samom početku htela samo da kažem da naša zgrada koja je izgrađena 1854. godine, u doba kada je izgrađena, obavljala je funkciju takozvane pozorišne kuće, dakle ona je primala gotove pozorišne predstave pozorišnih trupa koje su prolazile kroz Suboticu i ovde igrale svoje predstave. Od 1945. godine Narodno pozorište ima svoj ansambl, kako je Subotica godinama i priželjkivala, što u potpunosti menja funkciju zgrade, odnosno zahtevi prema zgradi su potpuno drugačiji nego što je to bilo ranije. Dakle, u pozorištu se dešava nešto što se zove tehnološko-proizvodni proces jedne pozorišne predstave, koji je vrlo komplikovan i kompleksan proces i koji zahteva raznorazne uslove. Ono kako mi danas živimo, imali ste prilike da vidite i toliko puta koliko ste dolazili kod nas, što na konferenciji za štampu, što na naše premijere. Dakle, mi trenutno funkcionišemo na 3 pozorišne scene. To su u staroj zgradi kamerna ili mala sala, Šoltiš studio i scenu Jadran koju smo dobili 2003. godine. I u ta 3 prostora trenutno funkcionišu 2 pozorišna ansambla, ansambl drame na mađarskom jeziku i ansambl drame na srpskom jeziku. O tome da radimo u nenormalnim i nemogućim uslovima, mislim da je sada nepotrebno da vam pričam, jer sam vam pričala toliko puta. Zaista moji glumci rade u neverovatnim uslovima, u hladnom prostoru, u prljavom prostoru, u neuslovnom prostoru, tako da sve ovo što negativno opisujem očekujem od nove zgrade da će nam omogućiti da imamo zaista savremene uslove kao što to imaju i naše kolege u ovoj našoj državi. Nova zgrada naravno će omogućiti i da na našim scenama mogu da gostuju druga pozorišta koja sada jednostavno iz tehničkih, tehnoloških razloga ne mogu da gostuju na našim scenama jer mi ne možemo da im pružimo uslove kakve oni imaju u svojim matičnim pozorištima i jednostavno ne mogu kod nas da odigraju predstave na gostovanjima. Stručni tim Zavoda za urbanizam koji je radio na
pripremi i izradi tenderske dokumentacije za raspisivanje kako prvog, tako i drugog tendera za izbor izvođača prve faze projekta Narodnog pozorišta. Paralelno sa tim poslom je sačinio jednu okvirnu dinamiku kako bi trebali ovi radovi da se izvode po godinama. Početkom marta meseca ove godine, nakon što je izabran izvođač, ova dinamika je poslata u ministarstvo na usaglašavanje i 14. marta smo dobili pozitivno mišljenje od strane nadležnog ministarstva, tako da ova dinamika postaje praktično sastavni deo ugovora sa izabranim izvođačem prve faze radova, a i sa svim ostalim izvođačima koji će učestvovati u sledećim fazama izvođenja radova. Za 2009. godinu planiran je završetak grubih građevinskih radova, kao i početak završnih građevinskih zanatskih radova i nabavka scenske tehnike i opreme. 2010. godina je planirana za završetak radova na adaptaciji, dogradnji i izgradnji Narodnog pozorišta. U toku 2010. godine praktično predviđeni su završni građevinski i zanatski radovi na opremanju, montaža scenske opreme, tehnike, nabavka inventara, njegovo montiranje i nabavka i montiranje kompletne prateće opreme za budući objekat. Što se tiče dalje još nekih aktivnosti koje su planirane i koje su obavezne da se urade, znači nakon završetka svih ovih radova, planiran je tehnički pregled objekta, pribavljanje upotrebne dozvole i na kraju predaja, odnosno ustupanje objekta na upotrebu samom pozorištu.